IMC की बोट हाइदोक पहुखरे मखाताना बोट मसिंग थीबगी थबक चथरे अमदी राजनाथ की वफम साउथुरकली कांग्रेस की माइकेदगी ऑफिशियल ओइना अमदी पर्सनल ओइना अपॉइंटमेंट लौनबा चरोल थाकी हाइना सेंगोरकली खरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबीर बसमुतराम नोकचरे हौजिमा पुंग बपाव IMC की मिखल की बोट हाइदोक पहुखरे हौजिक फावदा कांग्रेस ना मरी BJP मरी इंडिपेंडेंट अमा माई पाखरे माई पाखलबा सिंग अदुदी वार्ड नंबर अमदा BJP की मिरेब गांगमई गाइटोन रोंगमई माकना बोट मसिंग लिसिंग मरी सुपना हुमुद्रा फंखे माका ख्वाइदगी नकनबा कांग्रेस की मिरेब अजित पानमैना लिसिंग अहुम चहुम कुंट्रा मपल फंखे वार्ड नंबर 13 BJP की मिरेब लाइमयुम इनुंगान बिना बोट मसिंग लिसिंग अनि चमापल 13 फंखे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा कांग्रेस मिरेब थोकचोम इबेचाना लिसिंग अमग चमापल निफु फंखे वार्ड नंबर 13 कांग्रेस मिरेब युमलेंबम रुकमनीना लिसिंग अनि सातरेट निफु निपान फंखे माका नकनबा लंबा BJP की RK बिनाना लिसिंग अनि सातरुक मरफु तरुक फंखे वार्ड नंबर 10 कांग्रेस मिरेब एल तोंबिना लिसिंग अनि सातरुक यांखै माथै फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नंगनबा लंबा BJP की मिरेब TS बिजेन सिंहना लिसिंग अमग चमापल यांखै तरुक फंखे वार्ड नंबर 19 इंडिपेंडेंट मिरेब जोय कबुइना बोट मसिंग लिसिंग अनि चामा हुंफुनिथै फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा BJP की मिरेब तोंतांग खंबा मरिंगना बोट मसिंग लिसिंग अमग चमापल 13 फंखे वार्ड नंबर 3 BJP की नुतन चंद्रना लिसिंग अनि चमंगा निफुनिपान फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा लंबा कांग्रेस मिरेब KS गंभीरना लिसिंग अनि चामा यांखै मंगा फंखे वार्ड नंबर 2 BJP की मिरेब TS पूर्णचंद्रना लिसिंग अहुम चनी सुपना अहुम फंगदुना माई पाखरे माका ख्वाइदगी नकनबा कांग्रेस मिरेब बुबोना लिसिंग अनि सुपना कुनमंगा फंखे वार्ड नंबर 3 की कांग्रेस मिरेब आर्यन कुमारना लिसिंग अनि सुपना कुंट्रा मंगा फंगदुना माई पाखरे माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा BJP की TS देवेंद्रना लिसिंग अनि सुपना 13 फंखे वार्ड नंबर 19 कांग्रेस मिरेब कुमुदिनीना लिसिंग अनि चमंगा हुमुद्रा निपान फंगदुना माई पाखरे वार्ड मेंबर सिंगिसु बोट मसिंग हाइदोकपा हौखरे ngasi ayu pung nipan dagi hauna Imphal West DC complex amadi Imphal East DC complex ta board masing thibagi thabak chathare pamdaba thodok thoktana ba security na akanba mawongda section thorang lokhatle Union Home Minister Rajnath BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट खत्री मयुम बाबानंदना लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमदा ILP गा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना महक मसा अमदे प्राइम मिनिस्टर उननबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अमदे मणिपुर गवर्नमेंट की माइकेदगी उननबा आई बच्चरोल पिरखिबा लेते हाइना ngरang फोंदोरखिबा वाफम साउथोरकले ngasi मणिपुर की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमनदे हिरमसिगी मतंगदा इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अमदे होम मिनिस्टर दा आई बच्चरोल पिदुना हाइजखिबा ले हाइना सेंदोखरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की रेसिडेंशियल क्वार्टर दा ngasi ayuk pangthokiba pawgi mifam amada makna makha tana hiramasi matangda manipur gi chief minister na ai bacharol piduna ayaba longna honakhe masigi mathakta personal dio gi mawongda ai bacharol piduna athuba matamda unana ba haijakiba lei haujing sangsiliba ILP gi khongjang asi lebak miyam gi ni masida khenaba wafam leite lefam su thokte yelomi kansi haibani handak Delhi da chatuna takshinana ba Imphal thadokhiba aduda BJP gi luchingba singsu yaure makoina India की होम मिनिस्टर अमदे मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनदुना तक्सिन की अदु BJP खक्ता उनबगी महुत्ता पुन्ना उनबन चुंगने हेन लेबाक मचा ताब सोयगने पुलप चलगा तोखाइना उनब हाइबसे साइड लाइन तोब थवोंगी हाइना लौगने मियामगी सुदा क्रेडिट लौनब होनबा अचुंब थौसिल नते क्रेडिट लौबियु तौबतबु मियामगी ओइबा इंटरेस्ट सु मांगनदब चुंगनी हाइके तसेंगना आई बच्चरोल थाकिबा ओइरबदी पाउमिसिंगदा कॉपी अममम फंगनबियु हाइना तक्सिनखिबदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना ngasi ayuki pung 13 da indigo flight ta Delhi chatuna khomsat saruk yagadaba maramna taha bo oina thoklagani Delhi yoraba matungda fax ta tharak ke haina deputy chief minister na thajaba piramke prime minister home minister adige president of India mafumda akoi all political party delegation sabtuna koi unana bok thorang li matam pbu hajna koi e se kuire
चुनाव ऑफिशियली इबदना तना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसामगना पर्सनल लेटर में प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा इबसु लेरबने सेम डेलीगेशन चलगंदा तोंगान साइडलाइन दा चपसिसि नसे आइदि अखोय मरक delegation all political parties dola doli khakta issue se di ko pulli hairi apun ba saktam ma utna yan effective hanna ba hairi chap ko khongsa do kitang madugi impact to sonta han gadra haidana ai khale ai ne ji ai thamjani ma di bjp sinau sing credit love you lanjoi haije khre center da leiba party ma oibana maram dana thodang si kitang chaung lei maram dana khara kana kan topiu ai chat ba mo kana kan habira badi ai di effective se oi gani ne khale mur sat pu to anu una bado ai objection to banate koi as delegation of chapani na ko pun una radi baba ma cha hena ta gadra ai apun ba saktam do hena utpang gadra hai bawani JCIL PS की कन्वेनर ओरंबा खोमराम रतन बो लुपा लाख मंगा की वांटेड लाफोकी बगमरी लेना हंकी बवांगी पाखुम ददे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना वफमसी लो की खुत्ता लेखरबनीना लो ना महा की खोंगसत कायदना चलकपा ओशनु मीना पंगसेम सेमजिन बा याब्रा यादरबा हाइबा थिजिनबा चंगी हौजिक मक इन्वेस्टिगेटिव स्टेज ते लेबना हिरमसी की मतंगदा थोइदोपा वफम फोंदोकनिंग हाइखे केसे की माइरोई मंगा फाकिबगी मतंगददी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मखोई मंगा जुडिशियल कस्टडी दा लेखिबा मरमना खुदकता थादोकपा यादबदगी मतम खरा चंगबनी लालिबा तांग 9 फावबगी मनुंगदा सोयदना थादोकना बहोनगनी करिगुंबा सोयरबसु तांग 10 फावबगी ममांगददी सुमसोय सोयदना थादोकनी हाइबगी थाजबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना इम्फाल थादोकत्रिंगगी मांगुइनना पाउमी सिंगदा फोंदोकलंखे अदुगुमदा वायलेंस लाबगा तातारदी मदु अखोई थिंगना होनबदा मदु थोकतनबा थोहननिंगदबा पोत थोकतनबा होनबदा अखोई स्काफल का थोए स्काफल थोकबदा नखोइना खुद यावरो माले अदु कारिबा कांदा अखोई थानाच सोएन खोइस थोए मखोइस मतुंग मनावदि सिंबा वायलेंस रिजोर्ट तोदम को होनसी हाइदना अखोई ओरिताइस भाग तामिनर मतुंगदा अदुदि अखोई के जिक्ति जुडिशियल कस्टडी दा लेरबनिना खरंगन हाइबिरबदि का फगदमनि पुलिस की कमी की कस्टडी के लेरबन तम ओरबदि एकता विदाउट एनी कैंडिडेट तो तब याबा ओदि प्रोजेक्टि जुडिशियल कस्टडी चंगरबना जुडिशियल प्रोसेस अमदि कोइ बाइपास तौब यादब पोत लेरे मरमदना कोइ याम थुना थादोकन होनगे हाइदना नखोइ सु खोंजंग से हंदो उ हाइदना असिकी हयेंग चिचे कोइगी याइंगेंग न कन तौय दबु तारिख 5 बनंगसिदा अखोइ थादोक होनबगे तारिख 5 सिदा करिगुंबा अखोइगी फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व तौबंग कन लोसिनंग फातब फावदा ता हाइदा असिमनुंगदि सोयसोय थादोकनी अदुगा तारिख 5 मनंगसा ngam ke tarik 5 sida all before 8 ako thadokani hadar assurance piraga de khoisu khongjang si khara hando again sakhi bani JCIL PS की कन्वेनर ओरंबा रतन की मथक्ता आइन की ओइबा थबक अमत लोखतना वांटेड लौथोरपा असि अंगकपा पोई हाइना UCM अमुको अमदि उपाको की लुचिंगबसिना ISTV न्यूज द फोंदोरकले सरकारना अरानबा थौसलदार रतन बु नमदुना फानना बहोनरकलबदि मियांगी अचौबा इहौ लाकनी हाइना मखोई की ओइबा मोट थमनकले माई मथक्ता थिजिनबसु लेतना फेसबुक तो युमफम ओरगा तौबसे मसी खुदक्ता मणिपुर सरकारना मसे को हंदोखम थोय अदुगा करिगुंबा अखोई खोमद्राम मतंगी मथक्ता सिरिबा मराना से अखोई मसी अखोई मणिपुर सरकार की माइकैदगी थिजिन खोजन बा कइमता तौदबिदा हेक्ता माबु फाबु फुंबा तौरगदी हेना अचौबा इरांग अमा सोयदा लाकनी मदुगी दबक्ता अखोई लेजरिबा सीएसओ मया माइकैदगिसु अखोई फोंदोकपा लेग्रबदुनी मसे अखोई खरा खंथबिरकांदा सेक्शनना तुंगमांग यिंगकांदा खोंथांग थांगबदुना फगनी हाइबा वफम जायगी माइकैदगी थमजरी चुम्मी हाइबा लाली हाइबा मदुदा कोइना थिरुदना तौरेब चार्ज करी मखरा मागी मथक्ता एदी ओइदा पादा मखरा तौरकांदा हेक्ता मीगी लाइट लुशन बि आबगी पोट फाउ लेबनिना खरा सेक्शन बौदी मथौताई अदबु याम चुम्बा यामना अचुम्बा जस्टिस अमगी कनो मखादा तौरिबा कनो से मागी मरान से सब साबी एविडेंस मदुगी डॉक्यूमेंट लेबा पोट वर्गदी मियामना आइदि यानिंगबल लेगनी हौजिक लेबा मियामना मोर सीडबा चार्ज दी कनासु यानिंगदे हेन दु मियामदा सेंटिमेंट वे हाबिसि मागी थमले फाबगी कोस मागी मरम सब सानो लेरगदी ओके यारे मदु नत्रना हेंते हौजिक लेबा स्टेज दा मा हादिबा मागी फेसबुक दा बे तोरगा फाब पनबगी हौजिक लेबा स्टेज दा फारगदी
मियाम हेन पक चौबा हौजिक लेरिबा इदगी हेन अकनबा मूवमेंट लाकनी है माई थमजगे लीगल की लूपहोल मैम लेना हेक्ट नंगोर मतागुम फेसबुक थागलक फोटो यूफम वांटेड लौथरपसी लूप लुसिंग थवा हक्चांग यानिंगदे फिल्म सरकार से लौखोलग खोंथांग अथुब हंतोक्तब तारगदी रतन की मथक्ता करिगुंबा लाउथोब एक्शन असी लौखोलक तारगदी मणिपुर मैहौ लांगपो थोनिंगदब थौदोक कया सुचे सोदन थोलकनी मोट थमजनी लुप सरकार तौफम थोक्तब थबक तौरलबनिना मियाम तौफम थोक्तब थबक तौरकनी है सरकार कन वार्निंग थमजनी JCILPS na Manipur da inner line permit system chanahalu haina sangsilak pakhongjang gi makha taba oina narang lakthokhibagi matung ina ngase Manipur gi tongan ba school college singi mahiroi singna human sense semduna khongjang sangsin khre Didim Rota Laiba Imphal College ki mahiroi singna college ki mamang da human sense semduna Manipur da ILP sanahalu haina khongjang sangsin ke Sangai Pawda Laiba St. Joseph School gi mahiroi singna school gate mamang da ILP sanahalu haibadabi da human sense semduna khongjang sangsin ke उसे कोंदा लाइबा मॉडर्न एकेडमी की महिरू सिंगसु स्कूल सिगी लाइरेन पाट मचिंदा मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हलु हाइना खोंजंग संगसिन खे अमरोम दा लांगजिंग लाइबा पारी इमोम सिंदम संगी महिरू सिंगना स्कूल की गेट ता आईएलपी की खोंजंग सगतुना वकनिफम चतखरे सरुग याखिबा महिरोय मना ILP मणिपुर दा चना हनगदबनी रतनबु सरकार ना वांटेड लाउथोकपा यानिंगदे हाइके स्कूल की ओजा मना वाथोगसी सरकार ना मतम साना लोइसनबिउ हाइके रतन की मथक्ता मणिपुर पुलिस ना चथरगलिबा थवंगबु तोंगान बा लुप कयानासु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना सिंगजमैदगी कोंगबा ताबा लंबी थिंगबगी थबक चथरे JCILPS की खोंजंग सगोलदुना ngasi tongan ba school amadi college ki mairoi singna human sense semduna khongjang kaya sangsinake hauziga ten brand telojare Irodio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irodio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Baigo Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School 16 परीक्षा दा 6% ताबा मंगरपसी नोवा अमसुंग BYS कोचिंग इंस्टीट्यूट अनिमत क्रेडिट सिपिजनी BYS की हॉस्टल दा लेजेना BYS की कॉन्सेंट्रेशन रिविजन कोर्स अनिमत यावा माय पापसी मंगरखिन Admission is going on Pain relief ointment khwang naba ok sikpa tang sikpa khu naba singda sinaba yarba lipsa putna puthok saba oza Iklana chini mga para kada ele advance or ba growth ba mani pudada na maling no ko ding magta iklana number one is again and wishing likla on its 25th celebration Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. Break matunu में मतराम दक्षरे हंदक हाइदोखिबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की क्लास 10 की परीक्षा दा 8 पोजीशन तारकपद नतना मैतै मयक सब्जेक्ट की टॉपर ओइखिबा टाइनिटोड इंग्लिश यूनिक स्कूल की महिरोई युसोरोन सिंगथुंगबु ओकपगी थरम अमा कसम पाट लेबा पांडम की ऑफिस दा पांगथुखरे लुचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबा निंगसिंग लुपना सिंदुना पांगथुखिबा थरम अदुदा लुबसिगी माइकैदगी महिरोई सिदा सेल की मना लुपा लिसिंग अनि अमदि ngakyan फी पिदुना पुनिंग थगतखे उसोरोन चिंगथुंगना
mahangna tangkhul macha ama oirabasu maitai mek asi asuki matik longningki subject asina manipur gi asengba itihas kaya khangbangami maitai mek asi yamna aruba subject amani haina lawriba si aranbani masi tambada asuki matik laiba subject ni phongdokhi Lucing Purel Subum Akaba Ningsing Luki member Namoijam Tombana Tangkul Maza Amana Maitai Mayaki subject ta Makok Tongba Oirakpa Asi Yamna Puking Tawat Ngaini Lucing Purel Akabana Honaramba Jingtam Amatani Haina Kalamba Wakalol Nasidi Mai Pak Palambida Lakpa Hore Mairoi Asibu Luki Maike Dagi Mikap Tokpa Minton Pining Haiki Legidraba Wazai Bungosi Subum Akabana Himida An Sing Damsi Amatani Sininauni Kaina bayar we na to ma thawai sing da lol lam sung mai ki aso ba man piram khudul du masidi isa si result sine ko tai e ko ja amona mi thopa mikap thopa nem ine na ko pa na lum na lo jera ga e ko na isa i bu si tung gi punsida he na ka bo we na ba bangwon da e ko shembi bu ma pu da thangmi je ta na mo ko na ngam je ba leirum phi amaga yang siamba bagi yang tipe siapa memang lupa lising ini juga aku memang ada pijat na lagi tu kita ya kerana kita mesti kita aduh pilih siapa ini tahu mesti bantu cakap Class 11 amadi 12 ki mairoi singda online da mingsan amadi registration tawagi thabak handaki academic session dagi mapung phan horagani masigi damak educational institution singi oza singda akhanaba training piba hokre Council of Higher Secondary Education Manipur da pangthokpa training hongdokpagi thoramadu da council ki secretary Dr. M Vidyasagar NIC Manipur ki principal system analyst L Premchandra System Analyst M Ikhailen amadi Council ki Joint Secretary Ranbir amadi Babudon Susarukya ke Secretary Vidyasagar na haikibada thasigi tang tara humde fawba numit khudingi training asi pangthokani Council da yum dagi online da registrar tawbagi khudong saba phangalagani haike EIPMT the All India G Parikha the any other admission process ngasi maksu hoji koi Delhi University da koi degree course me am sanana basi adum yum da phomna online da submit tawraga koi selection processes da adum participate tawi abagi adu humbagi changing IT enabled service me am lak pasia masi koi su masida koi saruk ya bang amna na na council na sahi da gi di koi district khodi mak lai biri ba koi council im khad lai biri ba koi institution me am si masi ki thobak si packet biwa hobiro hai na koi packet jabani Manipur da ILP sana halu pass tawkiba bill ahum ekta onthogadabani haiba davi tawduna Masat Nation amadi Manipuri maitaina ngarang Delhi da laiba Manipur Bhavan mamang da protest takre Masat ki maru oiba mi ama oiriba Daniel na sangshiliba khongjang asigi matang da wafam kaya phungdukhe ILP ki 3 bills na karigumba chingi jati amada hekta som da di choiba jaga je lokthok ke habse akoi ki asani akoi na thamgra pod aduda adugi debate sida moina participate taw ya tabne adugi muhutta atopa side ma da anti tribal bill na haina adum tawboni akoi ki side ki am solely any internet ta kai da ILP ki matang di issue me akoi ni yenge na hack matam da akoi manipuri ba baitai jati di ba thona mata kuin u khawar only anti tribal bill bai le da banga ta uboni noi check tawbiyo Google da chili yengbiyo akoi ki ba amda thagate ba adu akoi kai dawgi ge sinida akoi intellectual leitabra akoi adugumba IT da akoi kan khangrabra akoi khara yen initiate to bachangi aina su akoi manipur da laiba ILP laibi bai sinna hujida hana already high grade hatang ni manda manipur da ka lang ri aroi akoi si center da laga center government da akoi naibam changi akoi ki mi wate aduga masida di vietnam to nabi platform je masat akoi ki masat ki president jo ai ki former student wara me yam nungai re adi platform je ma loi chhatra su le re adagi state ki ko NGO mayam su le si me am tanar ga asi platform ba silok da ya ta bane ba moina ani to da decide to jeno like akoi ki national news oi biya ba moina ko jara jeno ba akoi approach to ra ba aduga bill na hunja sida nai na se to ba sida waroi sin pura ka lei li ba cha issue jing adagi issue na si imai bin sing ga achuk ko ina matam se ha ani ahum je lai tam da ta cha ba khap khang na ngau na dum lei re World Environment Day gi thorong ga mari leina ngarang Green Revolution Society thobal athokpam na sinduna society asigi sanglen da pangthukre thorong ga mari leina laphu amadi u chara kaya athokpam makha lekai gi society asina kon ba pham sing da thakre
District Legal Services Authority nasu Divisional Forest Thawal ga punna sinduna World Environment Day come 1 day legal awareness program ama Thawal District Court ta pangthokre. Thoramadu District and Session Judge Thawal G Guneshwar Sharma, CJM Thawal Ojit Mutum, JMIC Thawal Lamkolal Kipgen, SDPO Thawal Sankar Dev, District Forest Officer Thawal Sanazabuna Chingba Miyukana Sarukya K. Amaramda North Eastern Sporting Association Nopok Sekmaina Su World Environment Day gi thoram pangthokre. Thoramadu Rural Development and Panchayati Raj Ki Minister M. Okendrona Luchingduna Nopok Sekmai Bazar gi akoibada uchara kaya thake. Loinana Haibong Lekai Youth Association Thawal Kiam nasu Thawal Municipal Council ga loinana World Environment Day gi thoram pangthokre. Association asigi sanglenda uchara kaya su thake. Thoramasida UCM gi hanagi President Yumnam Nabasandra amadi TMC gi Miyokana Sarukya ke. Kairen Bikok Student Union and Club nasu Thoramasiga mari lenana uchara kaya thake. Manipur Women's Foundation nasu District Legal Services Authority Thawal ga punna World Environment Day come Legal Awareness Program amasu Yairipo Khudom Lekai da leiba RSD Regional Academy da pangthoke. Thoramasida Parliamentary Secretary K. Megasandra Amadi Academy Asigi Founder Laishram Surjit Namaru Oiba Miyosing Oina Sarukya K. Foundation Asigi Secretary Akoizam Nirupama Devina Thoramasigi Nungi Oiba Wafam Hongdokpagaluina Advocate K.S. Arujoina Cyber Crime Amadi Advocate M.D. Zakir Hushena Draki Matangda Resource Person Oina Wangang K. World Environment Day gi Thoramasi ngarang tongan ba lup kaya nasu Manipur gi mafam kaya da pangthok nakri hari. Hauze amuka hana aten ba bem tolojri. Hainaw gi aseng mamahau pambirabadi Legere Freshy Mango Buns. Adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshy Mango drink leibada Mimi Noodles lemna hapchagani. Champrado na fresh winning labadi Takpiyo Freshy Nimbu Pani. Punamak fresh amasung pure oiraba Freshy. Science Tutorial Center Wangkai Kaital Asangbi Sahi Kuding Letana Paba Mahiroi Putuktuna Lagiba Science Tutorial Center da Anak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Dep Widrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yaurgle. Admission open. Class commenced from 20 June 2016. Last date of admission 18 June 2016. Please contact Science Tutorial Center. Manipur gi ahanba beautification center mapam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingba su lauthok payai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthok payai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sokolo bi matungina inkhali bi nipimja singda awa ji thing phangi awaba kya lagi khajitang oibisu kanaba phangnaba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang saidagi mayamgi dama budul tamchakare asimak Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamangda mention biro Changi labor somak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidama amatta ngaraba upaidi Jolip syrup amasu Jolip capsule bu changne sinabio Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position M. Suzana Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Babichan, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Breaking matungda mayam amukhan na taram today. Minister Oiramba MD Alauddin Khan Memorial Trust ke Sentang Makada Foundation Youth Development Organization Sinduna Ngarang Lilong Assembly Constituency gi manungda leiba afaba mahiroi singda mana piduna ikai khunakre. Organization asina sinba ahum suba Meritorious Award yanthokpagi thoramada Trust ke Secretary su oiriba BJYM ge Vice President Atas Khan amasung Constituency asigi manungda leiba masak naiba miyakana sarukya ke. Sahiya sigi class 10 amasung 12 da First Division da mai paklaba mahiroi singda mana pike. 111 mark pangki mahiroi oina tamlakhiba nampunamak mahiroi Rakesh Singh Apopa Asim Komol Singh Nupi Kanglup ki Sumang Lila Sagnai Raba artist Oiramba Wangkai Mayum Komdon Bina Lekitabada Manipur State Sumang Lila Council na ikai kunabut kre Kurai Thaudam Lekai Ayang Pali Road Talaiba Yumda Pangthok Patharam Aduda Council gi Thaupuba Kayana Sarukya ke
masa masu siang pada Hauzik maroi ba pau amu IMC gi board haidok pa hokre makha tana board masing thiba gi thabak chathare amade Rajnath ki wafam sauthorakle Congress ki maike dagidi official oina amade personal oina appointment long nabat charol thaki haina sendorakle ISTV paumiyeng tabir ba singbu amukahana khurumjare